nyuma y'amakimbirane amaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho umutwe wa AFC M23 urwana FARDC ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe M23 ivuga ko irwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahohoterwa ndetse bakanatotezwa. Nyuma y'ibi byose, FARDC cyangwa leta ya Congo yitabaje ingabo z'amahanga, harimo iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, iza EAC umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse yifashisha n'abacashuro bo muri Romania. Ariko nubwo abo bose baje ntacyo byatanze, kuko M23 yakomeje kubakubita inshuro ndetse bakanabafata ikabohereza iwabo. Ikurikira boherejwe ni abacashuro bo muri Romania, aho boherejwe bamaze mu gihugu cy'u Rwanda bafata indege mpuzamahanga cya Kanombe bohereza iwabo muri Romania. Mu gihe Abanyafurika y'Epfo nabo bari barafatiwe i Goma, aho bari bazengurutse umutwe wa M23 basabira M23 yabemereye, ariko bategeka guca mu Rwanda kuko ikibuga cya Goma kidakoze neza ku buryo cyagaraye neza. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bavugaga abari bari mu kibuga cya Demokarasi ya Congo barutse ku rugamba rw'Rwanda, bari bafatanyije n'ingabo za Demokarasi ya Congo bazarendo w'iterabwoba wa FDL ndetse n'Abarundi mu kwezi gushize. Abasirikare ba SADC biganjemo Abafurika y'Epfo bamanitse igitambaro cy'umweru kigaragaza ko batsinzwe, basubira mu bigo bari barimo nyuma y'urugamba hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Aho Afurika y'Epfo yavuga ko u Rwanda rushyigikiye M23 nyuma y'uko hari urugamba rwo kubasira abasirikare bane baherutse gupfira muri iki gihugu.